It is really surprised that the birthday celebration is organized by Sahitya Sabha and Kalbina May came together jointly is a unique one. However, in a very short time preparation. In the last many years, the date of something English birthday was not able to confirm and failed to celebrate the same. Now it is well known that he was born on 8 February 1910 at Tikai Hills itself. In later years, when he grew up, God was with him and he became the father of this modern Karbi Anglong district. All Karbi people should remember him generation after generation. Harumi Tika Tar Tika Gaur Gaumuraho Adi Mohud Mohudin Walgarne Isarok Donawat. So pini bangke Samsung sing ti amahan ke thegani ka talon dak tika long situ ase non pakang po non bangke lang te dak non bangke candle hai ka pura tumching somsom ne so non bang dak la ching somsom candle hai ka podium bangke la son ho Karbing long arlo ko mama najat ma gedu ko so tribe ma du ladang non ne chetong thai lo almost chetong thai teng la bon la sinon bang do law lo da bangkang sar lo yo ing pena thing no la candle par jab lo nun do lo ing par ke non bang ke ana ma dom lo kapre ka tribe tum amethang a hin ben ing ke non bang ke ing ke candle ka Sonam bang kado we candle hai kai bom lo. Ko nang tu. Ulai ka thar pi kai hil jume long na prai. ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমাৰ মৌন প্ৰাৰ্থনা সাইলেন্ট প্ৰেয়াৰ সমাপ্ত হৈছে Sonono bangke candle hake kai ke tang thai lo da ing pen nono bangke nipon ang koson opi ho ang song ban koson opi video photo hai nam tha non bang ang song derang ason do hulake la se non bang dak ang song lu po ang song na paklang boson ma view derang song nang le as you can see program bangke abiar do bam lo ne ban thing ping song na lu kra le look here now. So in ring bang ring hoy wow so da ang song man daga view lang mes sang da kan nege viewpoint da kan ang ton che cha thai ti la so vlog ke bang tang lo da so vlog ne chu to lo la so vlog jong sling pro ni da ling long people la si nampak lang pono view গোটেই কাৰ্বি আংলং ইউনিটি কৰিছে তাৰপিছত দিল্লী গৈছে হেৰি দৰখাস্ত দিছে নিজে লিখিকে সব কৰিছে আৰু এইটা কৈছে কিয় he was educated education is then we can I am happy that today like my elder brother has said after 111 years প্ৰথমবাৰ ইয়াত কৰিছে কিন্তু এটা থিং নোট কৰিব পাৰে এটা চিন্তা এক আছে 111 তাৰমানে এইটো তিনবাৰ প্ৰথম হৈছে so room bang program do bom la eng pen lam ning je bom lo Samsung sing ti asu atum kapre ke thi ting atum lam ning je bom la oh la dang song do peaceful so peaceful kisuna bang sian dang ring pigli po so ini bang kay lalo Samsung singing ti birth anniversary lo 8 February pen ningkan bang ke 111 la
97 চনত So, শেংকুৰ সিং ইন্তিদেৱে engkan paroi sira crazy la kepleng tang. ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আহি টিকা পাহাৰ So, non bangge dak derang song peng kisun lo ingring dengring hoyo. Arlu biar mati. Masih non bang biar sun po. Biar le cingki cina. Yo, udah kang song peng. Non bang nak sunal. Program dogom la tangte lang la program lo apa mo ni dak le garlu dak pen hudang song kang ring juga muthe lang mi dak pen scenery ke lapu da lang mi lo ada room da lang mi lo so well non bang ke muni tum ke prat lo dak pen ke tang le dak pen tang khai lo impar non bang biar sun ko impar ke dak main road dung bang kopilo ne ke thik hal dak sal ne pini non la jun pom pre chekak po Lasi pini lasu program bangke Westcar Binglong la Karbi Lamet amai lapen Westcar Binglong Sahitya Sabah Hatum pensi celang pet sila so program kibila. Nonam bang hudak menang sunai lah ya, ingke sagar jendol, sagar roti, parke sandwich.